Dakle, dobar dan svima. Počela je Dečja nedelja, tradicionalna manifestacija koja se organizuje svake godine u oktobru mesecu i koju dočekujemo uz veliku radost. I ove godine grad podržava sprovođenje Dečje nedelje i u organizaciji i pripremi programa aktivnosti zajedno sa lokalnom samoupravom učestvuju Udruženje prijatelji dece, predškolska ustanova Čikava Zmaj, vrtić My Way, sve osnovne škole sa teritorije grada Pirota, Narodna biblioteka Pirot, zatim Udruženje MNRL, Akademija tehničko-vaspitačkih strukovnih studija i Srednja stručna škola. U osnovi svih aktivnosti nalazi se Konvencija o pravima deteta, ali u ovoj nedelji treba svakako da se osvrnemo i na sve ono što grad preduzima i radi u cilju unapređenja položaja dece. Tako grad sprovodi lokalni plan akcije za decu, dokument koji sadrži strateške ciljeve radi unapređenja položaja dece u svim oblastima života. Pored lokalnog plana akcije za decu, grad sprovodi i mere finansijske podrške porodici sa decom, a takođe neprestano i neprekidno da se radi na unapređenju uslova života i rada u ustanovama u kojima deca borave. Ove godine Dečja nedelja se obeležava